saya harap kepada Tuan UAS, jangan sesekali. Assalamualaikum. Di baila tambah karyang cek mesti ko lunjuk puyen boleh ya. Ko masalah kalau lah masalah ulama ustad ko nan disenggol yang dak lo lalu mato malah memikirkan ta. Ko masalah Rocky Gerung. Uku badan jo bayang-bayang apa angku. Ya. Dak makanan angku tu lah. Aku dulu kini ko UAS, Ustadz Abdul Somad. Jangan sesekali bicara ranah Minang. Sebab di lapangan sekarang banyak apa tu statement adu domba. Segala macam. Ialah baputa balian fakta ya. Angku nau pitanah orang, nama du domba orang, atau pakai celo di lapang banyak napa, nama du domba. Nak taluk dia model. Angku macam lihat lep manjai kalau jumpa lah. Dah usah angku berguru jauh-jauh lah. Olah kapasaman segala macam begini bana cerita angku cerita kosong. Bagi cerita siko pepesan kosong angku cerita. Di lingkungan rakyat angku tu manjai tu saya banyak narus angku perajai. Nalun dapet dan angku memperajai tu. Angku caliak jalan jarum jahit tu lempak tu mesin jahit tu. Atau biarpun melompek-lompek jalannya tu menyatuan nalata pisah kerja tu. Kalau angku ko semua je guntiang lah. Jalan lurus ipi memisah nala menyatu kerja angku. Ya kan? Ustaz Abdul Somad, ulama besar, tu ndak kaleng-kaleng tu. Dari Kairo, dari Mesir tu tamatannya tu. Dojo garis keturun Minang, jale dan ku seketik kan tu. Anto joyo magi pengajian. Salah hal tu. Ya nak ngerti. Jangan-jangan ku ko 01 kau ndak. Orang azan angku merasa terpanggang atau pakai berang sesalulah. Kalau angku kau mau cari lai ke, kalau istilahnya bautak, lai bautak barang. Tapi ketik bantu ketik kau jarang lo pakai kosong tiba kosong mana kan tak? Ayolah, elo lah stengku, babayo kerjaanku kau mah. Oto kalau stokar nama stel kau nama, kau lari tem mereka. Ya. Bisa-bisa bapilin koreas ke sudah ko. Kau ndak rata lah pacah kau maka dipangali ko. Ajan di